Kienet sena eċċellenti għal qasam tal-ospitalità f'Malta fejn ħafna lukandi ewlenin se jgħalqu l-aħjar sena li esperjenzaw f'dawn l-aħħar snin. Se jgħalquha bil-kbir meta jospitaw mijiet ta' persuni fis-swali tagħhom lejliet l-ewwel tas-sena. Dan intqal mill-lukandira nfushom waqt żjara li għamel il-Ministru Edward Zamit Lewis f'Lukandi fil-Qawra u f'San Ġiljan. L-ewwel waqfa tal-Ministru kienet il-Lukanda Qawra Palace fejn iltqajna mal-manager Edward Vella. Vella qal li jinsab kuntent ħafna li tul din is-sena l-Lukanda kellha l-okkupanza kostanti ta' iktar minn 80%, bil-maġġoranza tal-viżitaturi jiġu mis-suq Ingliż. Madankollu staqsejnieh x'miżuri ttieħdu din is-sena biex il-klijenti jkollhom esperjenza iktar komda fil-Lukanda. The customer comes first, u resident comes first li huma stess juruk. Aħna sintendi x-xef dejjem ibiddel il-menus, dejjem jipprova jagħmel dak differenti, walla ma jkunx hekk. U timxi ma' żmien u llum jieħdu ħafna iżjed pereżempju fejn fin salads u ħaxix u gluten free u għad-diabetik u l-menju varjat hemm minn kollox. L-istess annu tal-Lukanda Suncrest din is-sena, kif spjegalna Supervisor Robert Marino waqt li kienu qed jippreparaw għal-lejliet l-ewwel tas-sena. During the Sunday lunch this year, we had every week different specialties from all the part of Europe. We have the Italian specialties, the French specialties, the Maltese specialties, so that the people could have found different things during the different weeks. Semma wkoll kif iktar minn 500 ruħ se jingħaqdu fil-Lukanda ċelebrazzjonijiet tal-lejliet l-ewwel tas-sena u naturalment konna kurjużi dwar se jsibu jistennihom hawnhekk. We have a gala dinner here in Coral Cove and one in Tok, which is the smaller restaurant near the pool. And then after 10 we'll have the entertainment in the Poseidon rooms with live DJ and party going till late in the night. L-aħħar waqfa il-Lukanda Radisson Blu f'San Ġiljan fejn il-manager Adrian Attard qal li se jiċċelebraw it-tmiem ta' sena fantastika ma' iktar minn 400 ruħ li se jattendu l-gala dinner fil-Lukanda. Attard qal li għalkemm ir-ristoranti u l-kċejjen fil-Lukandi huma kruċjali ma nistgħux ninsew l-iskop oriġinali ta' kull Lukanda. The heart of the hotel is the rooms. And the freshness and the way that one keeps the rooms is all important. So we have introduced our business class rooms in 2016, and we've actually expanded that. So today we have 15% of our inventory that is business class. Obviously there was a lot done at the back with our maintenance team continuously being on the go and upgrading the environmental impact reductions of the hotel. Il-Ministru Edward Zamit Lewis qal li l-ħaddiema tal-Lukandi huma l-protagonisti tas-suċċess li pajjiżna qed jikseb f'dan il-qasam sena wara l-oħra. Għalhekk awgura li b'ħidma qlija pajjiżna jkompli jara l-frott fil-qasam tal-ospitalità, qasam li tantu huwa l-qalb il-poplu.